Hello muntina namite ho zo si limna kahin nei kinun tu ni kho olha ni sim som lagu sang ni le som ne lia din jong thusoh chum ho anangai ki taw hiti achi sani khwa kakching mona bihara kun na tonga hungum non local mini meite militant hidia gin mohon meithala anatha naw to kemadin Bihar Chief Minister Nitish Kumar in alunghem pinale athite ni in sungmi te mi khana lakni chi pi a hina din State Social Welfare le Labor Department hinga ain sungmi ten scheme noya amodi walom kitup ke ya amona thei diwin thu hilna anane na hi midite ni to kimana Manipur Police a kun thu ki mu cha hi le hichimi te ni hi na to achai lona saikara in lam akile na lon lampia hitabong to si thi na hi atu lona hin Police in mithan ho holdo a hina din khulna achil ha pijing ove akiti gampam lama hon manipula kukite kyu hilo gamdang mi jingjong meile ho vai hop na noya bit na le lungmon na the a hilo dan ha se a sei phongding dan hi Jalanrong Student Union Manipur kiti kiloi khom na hon Tamenglong le Noni District sunga jar jivan kiti scheme noya Gamsung mi piten tui ning hingta ane athein diu project amo pohon kita ta ma ala alo na chungowa nasata in alungdam lo naule a khosa na thu ana phongdo na hi jar jivan kiti mission sangni le somlaku kuma government in anapad do hi ade a thingthang mi ho khosa na zala tui thing lasamlova khusungmi ten sangni le somni le lia amu theina diwa project anagun wahin hinla e ho Gamsunga amin cha jong anaja khalo khusungmi in na lai diu hamti jong gello the a hi pui hichi project chungchang kiloi khom nan khulna anei na wachun amo pohon anato a hi na bong ta le abol diu wa loma anabol lu danu le mi pi kho sa na le dam theina ding gel kholowa na kitong chule na to na dia sumhung le a kitong do ho a ki ba lo na chunga government le akisepi authority hon khulna anewa mi pi dia phachum hung ho mi pi kom alhun na din nge na ananiwa chule mi pi dingel kholowa ama mi mal phachum na ding ngai tu hon chong tu ban abol ta lo duwin kiloi khom na thu phun chun asei na hi hiji water supply chungchang ihin sei lo naw hi koi to bang ham khat chun thu pachum lo iti mei the hi ahin la ahung ki sei lo na hi masang le tu din mun mabana jong igam sunguwa ki khelna aum ding deisa na zala bo iki hilna thei diwa hung ki phung do hi aji chu government in khusungmi te khosa na zala to gun ahin nei ho alhun na ding hlung lo chule na ki tong adi lo na phung do ding jong lo mi te chu in hewin chule amo po ho jing in jong mi pi te hilthim ta sangin a het lo naw agom ko malate I hi jinglai siwa ipi mu tin iti chen khom jong lewhan khan to nan hijimi te hi om pi lo ding a hi kiti jong le gi seiwal lo ding a hi Meitei puljong anisi aphat si in buina nitinin pui phalo nung bangin amuna anisi in za theile mu thein anom jingin hi aji chu alin ngen alam kai ngen thal choi ngan a hi ta jiwa hi athing noi howin galka pa hi vetia adei ta wa hin kho amanule police hon ke ho government se pe ka hi vetia alanga athanei ding ki chu jingo iti hama athing noi ho ahin madule meitei pai bi ho ahin til do le alam kai pau de pang ahin kiu sarule thlado hikit jiu hita hi hin kho amanu ahin hiti a hi ji chun boina le gi thana akijajingin hitol hon chun jani kho jong chun athing noi ho wa kun minin gi na le sum demand to ke badin boma agi na minin anatu in hiji thilso de lo nan to mun ki phin na jong ananeu na hi RK Ranjan Pat Multipurpose Cooperative Society Limited a Secretary Pa Geda paper khatin hand grenade bomb khat anakoyun hichu achi sa December ni simsom le ni khwa sum laknga ki demand na to ke mana ki koidanin aki sei na hi chule munchum khatin PWD special contractor thokchom sankar kitipa in ko ma jong jingka pungu vel chun gi na thu chang kon na in sungmi a ho do ding ham sankar kiti lekha pi a bom ki chun chu mu anahi hitol hon chun police hon bom anala do to lanin koi militant khut nung hamti head seat a hinai pun khulna achi jingin hi Mizoram Champhai district muna Assam Rifle le Mizoram Police in Laksom nilanga government khamna thei mando
Excise le narcotic department le Assam Rifle in joint operation anei nawa khamna thei asuma lakhom ni langa varman champhai zore area namandaun khamna thei to ke manin mi kha jong man anahi hichi operation hi het sa na thugu amudung zuyuwa ana chila ahin akiman thille mi pa hi excise le narcotic department champhai hi nga aban dan to kitu na to achila na din pi do hetai tin thu phun chun asei nahi. National Unity Government akun update chum ho cha hile Ministry of Defense National Unity Government Neipido People Defense Force in Gamsunga People Defense Force thalhin sa ahina din sepei thala na ananeu nahi Southern Military Region langa Ministry of Defense National Unity Government noya Black Column hotsun now frontline hotsu live armor project noyin bulletproof uniform ho mangchan buina lovin an jing theu nahi Megwe region a district supervisor pan gamke galbol hotsu anake mopin National Unity Government policy ho achi pitiwin head sa na nani nahi Alangkhara Bego region yeta se tong siba ke kaptu na anomin junta sipei ho akisu kha pachumpi anomin akisei nahi achi sa November thasung chun Southern Military Region lama vel zakhat lampi ki kaptu na anomin junta sipei zakhat le somri le kulamin thina anato nahi EAO tichu ethnic armed organization kiti kiloi khomna Chin Brotherhood tia kiminsa Chin National Organization ahilole Chin National Defense Force otsun falam taung sung la ahina din junta te anado jingun CNO Vice Chairman in aseita chun falama junta unit 10 military junta te kithopi na anei jingova mi pi ho agarmia amu jing diule asu cha na diu chansal hom le 18 anasei nahi tuni khuwa dinga thusoh lahkhom chum ho achom lam thei pena dinga nami pi te he thei dinga in sim do teu hi chan chu hi tan ti